Hello bayap song hai lam sugun norok na ani YouTube channel o bayap song norok kobang ma borok no comment khaleo je tirprasa toke YouTube channel o samung khlainai members rok ni lifestyle video no tuburi hinai hinke angtini khoroksa borok ni lifestyle mangkha a channel o samung khlainai members ni hinke angtini bini lifestyle video no norok no live proof sawi khnari no tai phunugon bayap song bo hinkai o bibi bahanok part 1 part 2 part 3 je khlaimani jagao je bibi ngnai e aboni lifestyle no ang tubui phaika bini real name tamo nickname tamo bini date over busuk bini kami boro bini boyfriend ora tongkara kare aborok jotona ang singui tubui phaika khaklayo norok jotona bono sini baina hine bayap song bo hinkai bibi bahanok je short film khlaima jagao aro bo bibi ingo hinke tumono norok bono sinia hinkai tirpasa toke hini YouTube channel subscribe naidi a jagao nogana boni channel katalchiko hinke phadi bayap song bisi cox hekare bini lifestyle video no naleno belakino acting krong bini acting rono nukhai bayap song norok pura marang jagana je angkai belakino bongni video no naisingui se matongo asake naithogo je acting belakino runguma hino hinke bayap song norok bo khaklayo norok bo sajagana hne norok ekbar naisim naidi norok taisa nainani bagai nasingui matongna bongni video no hinke bayap song video sengnani sikang norok no haina hai request ma khlayo norok jodi so ani channel lo katal hinke kisa subscribe khlai di abo bonong ni bukhani mote si bayap song norok jodi so khaina musu hinke ta khlai di jodi so khlaina musu hinke khlai di asno sajago bayap song hinke phadi video no chenglai siwana hinke poila no ang bini Instagram o thangka Instagram o thangai mono message khlaya ang bono lifestyle sanani permission no sanka hinga bo bini lifestyle dinani go sika belakina hambai puila ona bono bo lifestyle sanani bagai permission dinani bagai rimani bagai hinga ang bono sengka nini real name tamosa hine hinga bo sawa Susmita Debbarma hine hinga ang bono tese sengka nickname ke tamosa hine hinga bo sawa o boiring ma hinga malo hino te ama babu sengring ma hinga sakolong hine ringu hine hinga bayap songrok sawiman kana bini real name hinga Susmita Debbarma bini nickname hinga malo tai sakolong rok hine boring jago hinga ang bono saka akondol hinga nini asaima sal eba date over ke busuksa hine yang bono sengka hinke bo sawa 19 tarik 6 mas 2002 bo asayo hinoi mane khai bayap song bini tabu present es ngui tongo 19 plus hinke ang bono tese sengka hinke dol nung tabu porida tong khusa hine hinke bo sawa ang tabu porilia dol hine hinke ang bono tese sengka busuk class jora pori khasa hine hinke bo sawa metric jora riwoi tabu hinke porilia hine hinke ang bono tese sengka hinke dol nung agi pori ma school name khai tamosa hine hinke bo sawa Mandai Bazar Higher Secondary School bo agi pori hine hinke botama sagana di an yang call phai reply rimalia sorry hini mane kha boapro kisa let's reply ingui tongo abon bagai boabo hai saka mane bini ngo call phai bo reply rimu rong tongkhana hinke ang bono tese sengka hinke dol nini village eba kami ke bo jaga wasa hine hinke bo sawa udoi kopora hai pono sini jagma hinke Mandai hini sini jago hine hinke bayap songrok sawi mangkana bini village eba kami hinke udoi kopora erpora Mandai bo hine sini jago hine hinke ang bono tese sengka mane present village le tamo kalai hine hinke bo sawa udoi kopora no kalayo hine hinke erpora ang bono sengka nini district rokhai tamo sa dol hine hinke bo sawa west tripura hine hinke ang bono tese sengka nini hometown eba city ke tamo kalaisa hine hinke bo sawa Mandai hine hinke next question ang bono sengka hinke nini hubis rogle tamo sa dol hine hinke bo sawa ang acting rono beleno sajago tai album rok khlaina ni musungu hine sawa hinke ang bono saka sopol uni dol hine hinke next question ang bono tese sengka hinke dol nini height eba logmani khai busuksa hine hinke bo sawa passport 1 inch hine hinke ang bono tese sengka akon dol nini weight eba hiling mani khai busuk hine hinke bo sawa 40 kg hine hinke next question ang bono sengka nini religion eba dormo khai tamo sa dol hine hinke bo sawa Hindu hine hinke next taisa singpika hinke dol nini family member khai koijon sa taisa basabo hine hinke bo sawa 3 jona hine bo khoroksa bini ma khoroksa bini baba khoroksa tongo hine hinke ang bono taisa sengka nini mom dad le kuno da khlaisa kuno job rok da khlai hine hinke bo sawa kuno khlaya hine samung no khlayo hine hinke next question ang bono taisa sengka hinke dol nini favorite food eba joton che thokjak mane samung rok khai tamasa hine hinke bo sawa muya bai kamuk awanduru rok mar khana thokjak gotai mangso hangjak rok mikhon godok rok belaina thokjago hine belaina chini tirpasa samung mukhon godok rok muya bai sikamu awanduru rok aba ani bo favorite ang bono ma saka wow ani favorite mangsi belasani na bo hine mane khai ang bo muya bai awan sikamu awanduru no belaina thokjago bela hinke next question ang bono sengka akon dol nini favorite color ke tamosa hine hinke bo sawa red blue pink rok no bo belaina nai thokjago hine hinke next question ang bono sengka hinke nini favorite dress ke tamosa dol hine hinke bo sawa sama theri gnai rok no sajago tai sini tok tak borok no hinke jasa kono sitrang thon to bo sajago hine sao hinke next question ang bono sengka akon dol nini favorite singer ke sabasa Tripura and Bollywood ni hine hinke bo sawa Tripura ni hinke jotono bini favorite gair pre Bollywood ni hinke Arjit Singh no bo sajago hine sao hinke taisa ang bono sengpika hinke dol nini favorite actress
ke sabosa tirpra tai Bollywood ni hinai nga bosawa tirpra ni hinkai pinaki erpra Bollywood ni hinkai Aishwarya Rai ni sawa boy actress ni bisingo hinkai hinka next question angbono sengka akon dol ni favorite actor ke sabosa tirpra and Bollywood ni no hinai nga bosawa tirpra ni hinkai Mithun hinai erpra Bollywood ni hinkai Salman Khan ni sawa hinka next question angbono sengka dol hinkai nungbu purun simi short film khlai mutu daman ko hinai angbono sengka kisa saida mano hinai saka nga bosawa bibi bahna part 1 obono bini first video hinai hinkai bayap sonok sawaman kana norok tirpra sa toke channel lo nai de borok bibi bahna part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 jorati khlaika ngai tabo part 6 ongkhona ne nai tongo hinke borok part 1 khlai mana abono bojo tanse first video khlai po hinke boano tese singoni ni channel ni bumung kisa sala dol hinga angbono saka sinimung ko borok ani channel ni bumung hinai hinka angbono saka tai tinta sumung tongko dol hinai nga bosawa singdi hinai hinka angbono saka nung koita channel lo samung khlai tong hinga bosawa tirpa sa toke o simno samung khlai tongo abono first time ani ang video khlai mani jaga hinai sao hinka angbono tese tabuk tam singka nai de dol hinke tabuk ni present no boyfriend tora tongkora kare kisa sadi haipano dol ang abo video saya je comment khlainai rono se sao hinka ang abo haini saka hinka bayap songnoro comment khlai di bini boyfriend tora tongkora kare saimana hinkai tamani hinke bayap songnoro sao je boyfriend girlfriend rono video no sao di dinne hinke bayap songnoro to sao mano kuno thikre baksa borok tabuk girlfriend tongkai mas kaisen pore phone break up mano ek bosor pore phone break up mano but ani video to tongnai bele bosor hinkai jodi sani video tongo hin saka nga bini ek mas ni pore boyfriend kring thaka nga anoro fake ngi thangalak daba hinke comment no la angoro no sao mano je present no e abani baga ang video saya noro comment khlai di ang comment no sanai noro ta joli jak di kha khlai noro bujui mang khana hinai ke next question ang bono sengka last important tam sengka nai di nungsini tirpasa rono tamo ko kesana musung mane sini dofani boro rono tamo ko kesana musung ni bekhani mote sadi ni saka ke botama saka nai di ang chini tirpasa dofa rokno omono kesana musung go jotono thansa khai tongnani ungthon te hamia lamo thangya woi kaham lama sirnani ungthon te tirpasa dofa kusugo kathon te joton ni jiwan sumo success ungbai di tirpasa long life ni sao ke bayap som botama sanaro bujui mang khana belaino nangmani kok tai kaham kok saka jotono no thansang di himai ro belaikna nangmani kok ke bayap song angkha khlaio norok Susmita Debbarma ni mane khai tirpasa toke YouTube channel lo je short film khlainai khoroksa member ni lifestyle video no sawi mang khana hinai haipano bayap song ang asik speed ke message no porikha je norok bujui de mang khana bujilia abang sawi manlia abon baga ang taisa phat khlai bini lifestyle no sanani thangai tongo inke poila no bini real name ke Susmita Debbarma erpre bini nickname eba nogo ringjak mani bumung hingkai malu tai sakolong ni ringjago erpre bini asai mani sal eba date over hingkai 19 tarik 6 mas 2002 bo asayo hingke bo tabuk porilia metric jora pori oi bo poraya karikha এরপরে বো আগিও স্কুল পরিফুরো যে স্কুল পরিওয়া স্কুল বুমুং হিংকে মান্ডাই বাজার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এরপরে বিনি ভিলেজ হিংকে উদয়কুপুরা হাইপন মান্ডাই হিনি সিনিজাগো এরপরে বিনি ডিস্ট্রিক্ট হিংকাই ওয়েস্ট ত্রিপুরা এরপরে বিনি হোম টাউন এবা সিটি হিংকে মান্ডাই এরপরে বিনি হুবিস হিংকে অ্যাক্টিং রনো ববেলেন সাজাগো তাই অ্যালবাম রক খাইনানি বমুসুং জাগো হিংকে বিনি হাইট এবা লগ মানি হিংকে 5 ফুট 1 ইঞ্চি এরপরে বিনি ওয়েট এবা হিলিং মানি হিংকাই 40 কেজি হিংকে বিনি রিলিজিয়ন হিংকে হিন্দু এরপরে বিনি ফ্যামিলি মেম্বার হিংকে টোটাল 3 জনা ব খরকসা তাই বিনি মা খরকসা বিনি বাবা খরকসা তঙ্গ হিংকে বিনি फेवरेट फूड हिंगे मुया आवान रुसि कामो रिजा रोनो बोबेलेखना थकजागो तै मांसो हांगजाग मिखन गदो रोनो बोबेलेखना थकजागो हिंगे बिनि फेवरेट कलर हिंगे रेड ब्लू एंड पिंक नो बोबेलेखना नाय थकजागो हिंगे बिनि फेवरेट ड्रेस हिंगे जामा थै रिग्राय नो बोबेलेखना साजागो तै याग नि ताक गरक नो बोबेलेखना साजागो हिंगे बिनि फेवरेट सिंगार हिंगे तिरप्रानि हिंगे जतोना एरपरे बॉलीवुड हिंगे बो अरिजित सिंह नो बेलेना साजागो एरपरे बिनि फेवरेट एक्ट्रेस हिंगे पिनाकी तिरप्रानि हिंगे एरपरे बॉलीवुड हिंगे ऐश्वर्या राय हिंगे बिनि फेवरेट एक्टर हिंगे तिरप्रानि के मिथुन एरपरे बॉलीवुड हिंगे सलमान खान बोबेलेना साजागो हिंगे बिनि फर्स्ट टाइम वीडियो खलायमान हिंगाबो खा बिबि बाहाना पार्ट 1 शॉर्ट फिल्म आबनो बजतनसे सिकां वीडियो खलायो हिंगे बायाब सong आंखा खलायो नरक सुस्मिता देबरमानि लाइफस्टाइल वीडियो नो पूरा काहाम kai sawi mang kana hinai tai बायाब song ang bongni group ni mane kai tirprasa toke YouTube channel lo jetongnai member song ni tai bo lifestyle tuna ni try khalainai norok aboni bagi channel lo kita subscribe khalai toni di saimana mujung khangkai हिंगे बायाब song tinin bagi asung no malai phine katal video tai khoroksa borokni lifestyle video no tuboi hambai norok no belai khino video no paithak joreke nai tongmoni bagi tai norok jodi sa ani channel no katal ga haino hai sajo channel no kita subscribe khalai di norok no belai khino hambai।